U svetu kole, realno, postoje samo dva imena, Coca-Cola i Pepsi. Decenijama su se borili za globalnu prevlast, ali na kraju svi znamo, Coca-Cola je nekako pobedila u tim čuvenim ratovima kola. E sad, to uopšte ne znači da treba otpisati Pepsi, jer ovo je neverovatna priča o tome kako je jedna kompanija, koja je 2 puta bankrotirala i 3 puta bila ponuđena na prodaju svom najvećem rivalu, na kraju ipak uspela da izgradi veću imperiju. Proći ćemo kroz celu Pepsijevu priču kroz 4 ključne faze. Od samih početaka i skoro potpunog uništenja, preko jedne genijalne strategije za preživljavanje, pa sve do izgradnje globalnog carstva i naravno problema koji idu uz to. Da bismo uopšte razumeli ovu priču, moramo da krenemo od jednog paradoksa. Iako Coca-Cola pobeđuje kad je reč o prepoznatljivosti brenda, korporacija Pepsi koja je zapravo značajno veća po prihodima. Pitanje je kako? Kako je kompanija koja je izgubila te čuvene ratove kola uspela da izgradi veće poslovno carstvo? To je strateška zagonetka koju ćemo danas rešiti. Vraćamo se na sam početak, kraj 19. veka, jedan farmaceut i jedan san koji će se, nažalost, pretvoriti u pravu katastrofu. Sve je počelo sa farmaceutom Calebom Bredamom, a njegov uspon je bio, meteorski. Do 1915. godine vrednost imovine je već prešla $1 milion, što je tada bio ogroman novac, ali onda je usledila jedna katastrofalna poslovna odluka. Tokom Prvog svjetskog rata Bredam je bio ubeđen da će cene šećera nastaviti da rastu i kockao se. Uložio je sav kapital kompanije u zalihe šećera. Međutim, tržište se okrenulo, cene su naglo pale, a Pepsijeva sudbina je bila zapečaćena. I to je bilo to. Čitava imperija, nekada vredna preko $1 milion, prodata je za samo $30.000. Bredam se, potpuno slomljen, vratio u svoju apoteku. Ni novi vlasnici nisu imali više sreće. Kompanija je opet bankrotirala 1931. I u potpunom očaju 3 puta su ponudili da prodaju sve Coca-Coli. Zamislite samo tu situaciju, najveći rival je mogao biti eliminisan za sitan novac, ali Coca-Cola jednostavno nije videla nikakvu vrednost u tom propalom brendu. To je bila strateška greška koja će ih proganjati decenijama. Podcenili su šta jedan propali brend može da postane u pravim rukama. I baš tada, u jeku Velike depresije, kada je delovalo da je sve apsolutno izgubljeno, Pepsi povlači potez koji će promeniti sve. Ovo se čulo širom Amerike. Bio je to prvi nacionalni radio džingl u istoriji, sa jednom vrlo jednostavnom, ali neodoljivom porukom. Fokus uopšte nije bio na ukusu ili na nekom prestižu, već na čistoj ekonomskoj isplativosti za kupca. A evo u čemu je bila genijalnost. Dok je Coca-Cola nudila svoju standardnu flašicu, Pepsi je ponudio duplo više za potpuno istu cenu. U vreme kada je svaki cent bio važan, ovo je bila ponuda koju Amerikanci jednostavno nisu mogli da odbiju. I upravo to je spasilo kompaniju. Dok je Coca-Cola bila prava stvar, nekako brend za starije generacije, Pepsi je postao izbor novih. Ciljali su mlade, lansirali su prvu dijetalnu kolu na nacionalnom nivou, čak 18 godina pre Diet Coca, i što je možda i najvažnije, sproveli su pionirsku strategiju. Još 40-ih su prepoznali afroameričku zajednicu kao jedno potpuno zanemareno tržište. To je u to vreme bio revolucionaran potez koji im je doneo lojalnost koju konkurenti nisu mogli da stignu. Dobro, Pepsi je preživeo, ali sada je bio spreman da raste, a ambicije su bile mnogo veće od proste prodaje gaziranih pića. Ključni trenutak u Pepsijevoj istoriji desio se 1965. godine, spajanjem sa kompanijom Frito-Lay. Ovo nije bila samo obična akvizicija, ovo je bilo stvaranje strategijske sinergije. Shvatili su nešto fundamentalno, slane grickalice čine ljude žednim. Time što su kontrolisali oba proizvoda, stvorili su savršen par za potrošače i jedan moćan poslovni model koji Coca-Cola jednostavno nije mogla da iskopira. A onda sledi možda i najbizarniji poslovni potez u korporativnoj istoriji. Pepsi je želeo da osvoji tržište iza gvozdene zavese. Postojao je samo jedan mali problem. Rešenje je bila trampa. U početku Pepsi je dobio ekskluzivna prava da prodaje vodku stolične u Americi, ali do kasnih 80-ih posao je bio toliko uspešan da Sovjeti više nisu mogli da plate samo vodkom. Morali su da ponude nešto drugo.
I to nešto drugo bila je čitava flota ratnih brodova. Naravno, brodovi su odmah prodati kao staro gvožđe, ali ovaj neverovatan dogovor je mnogo više od bizarne anegdote. On savršeno ilustruje Pepsijevu korporativnu kulturu, agresivnu, neverovatno kreativnu i spremnu da posluje tamo gde se drugi jednostavno ne usuđuju. I tako prelazimo na poslednji deo gde analiziramo složenost modernog PepsiCoa, od marketinških bitaka pa sve do nekih velikih kontroverzija. 80-ih ratovi kola su bili na apsolutnom vrhuncu. Čuveni Pepsi izazov, gde su ljudi na slepo masovno birali Pepsi umesto Coca-Cole, toliko je uzdrmao rivala da su napravili jednu od najvećih grešaka u istoriji biznisa. Promenili su svoju svetu formulu. Iako se Coca-Cola brzo vratila na stari recept, na jedan kratak, sjajan trenutak, outsider je bio na vrhu. Ipak, dugoročno gledano, Coca-Cola je ostala dominantna. Zašto? Odgovor leži u fenomenu poznatom kao Pepsijev paradoks, koji nam otkriva da se bitka za tržište ne vodi samo na jeziku, već i u glavi potrošača. Pogledajte ovo. Kad ljudi ne znaju šta piju, većina preferira Pepsi. Ali, čim vide onu crvenu etiketu, njihov mozak doslovno menja percepciju ukusa. Ovo je neverovatna demonstracija moći brendiranja i nečega što se u marketingu zove vrednost brenda. To je ona nematerijalna imovina koju brend nosi i upravo ta vrednost je razlog zašto je Coca-Cola, uprkos svemu, ostala kraljica kole. Ali tolika moć nosi i ogromnu odgovornost. U Filipinima 1992. godine jedna marketinška kampanja se pretvorila u pravu noćnu moru. Zbog kompjuterske greške, 100.000 ljudi je pomislilo da su osvojili nagradu koja bi im promenila život. Kada Pepsi nije mogao da isplati taj novac, izbili su nemiri koji su imali zaista tragične posljedice. Ovo je mračno poglavlje koje pokazuje i drugu opasnu stranu globalne korporativne moći. Dakle, kako je na kraju PepsiCo postao veći od Coca-Cole? Evo ga odgovor. Pogledajte ovaj grafikon. Skoro polovina operativnog profita ne dolazi od Pepsija, već od Doritosa, Laysa i Cheetosa. Ovo otkriva suštinu. PepsiCo zapravo nije kompanija za pića koja se bavi i grickalicama. Strateški, to je imperija grickalica koja pametno koristi pića da bi povećala profitabilnost i u tome leži tajna njihovog uspeha. Kad podvučemo crtu, priča o Pepsiju je priča o otpornosti. Odbili su da nestanu, nadmudrili su rivala ciljajući tržišta koja su svi ostali ignorisali i što je najvažnije, shvatili su da se prava bitka ne vodi samo u frižiderima, već i na policama sa grickalicama. Ovaj citat savršeno sažima celu priču. Njihov uspeh nije bio slučajan, nije bio ni sudbina, ni sreća, izgrađen je korak po korak kroz neuspehe, rizike i decenije jedne neumorne borbe. I za kraj ostaje nam ovo pitanje. Ono nas uči jednu ključnu poslovnu lekciju. Pobediti u marketinškom ratu za percepciju nije uvek isto što i pobediti u strateškoj igri za stvarnu tržišnu dominaciju. Pepsi je možda izgubio bitku za titulu najbolje kole, ali je definitivno pobedio u izgradnji veće i raznovrsnije poslovne imperije.